mwaramutseho mwese aho muherereye. uyu munsi ni kuwa kane, ni muri kirere rwo muri iki gitondo tuzindutse rero kubagezaho amakuru yaramutse n'amakuru haraza kwitsa no kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirwano ikomeje gushyamiranya uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. muri aya makuru turababwira cyangwa se turaza kugaruka ku mukwabo wabereye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma. turababwira yuko uyu mukwabo bamwe mu bantu bafatiwemo batari bakeya, ntago bivugwaho rumwe n'abantu batari bakeya. turababwira kandi ko muri Masisi hongeye kuba imirwano ikaze hagati y'abazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. turaza kandi kubabwira ku bijyanye n'uko mu mujyi wa Uvira n'ubundi hongeye gukorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse bikaba bivugwa ko hari abantu bagera kuri 2 bongeye kurasirwa muri uyu mujyi wa Uvira muri iri joro rikeye. turaza kandi kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe, ni ukuvuga umutwe wa M23, ushobora kwisanga mu kaga. no kubera ikibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. turaza kandi kubabwira yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu itari kuvuga rumwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku yicwa y'umunyamakuru wiciwe muri Bukavu witwa Fisto Wironja. ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. turaza kandi kubabwira cyangwa se kubagezaho ibijyanye n'iyi nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusaba abaturage bayo kwirinda ibihugu 21 birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. no kubera iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje muri ibi bihugu? ese ibindi bihugu byo ni impamvu ki byamaze gusabwa kwirinda gutemberera muri ibi bihugu? reka ibingibi byose tubihe umwanya, ahubwo nongere mbibutse gukora like niba bamaze kugera hano, nongere kandi mbibutse gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere mugeze hano, cyangwa niba byari byarabarenzeho. hanyuma ubundi dusangire amakuru n'amakuru ushobora kugiramo uruhare, kandi utwandikira igitekerezo cyawe hasi aho ngaho, ubundi tukagisangiza abandi. n'amakuru kandi tuguhamagarira ko wadufasha gusangiza abandi inshuti n'abavandimwe bawe, ukababwira yuko ku Ibendera TV aya masaha barimo haba hariho kunyuraho amakuru agenda agaruka hirya no hino mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'imirwano ikomeje gushyamiranya abarwanyi b'intare za Sarambwe ruhande rurwanira leta ya Kongo. reka rero tubigenze gutya, mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri iri joro ryakeye hongeye kurasirwa abaturage b'inzirakarengane bagera kuri 2. aba baturage bakaba barasiwe aha muri ibi bice byegeranye n'aha hitwa Tere Azuri, ni mu mujyi wa Uvira. abangaba rero barashwe, bikaba bivugwa ko hari abagabo 2, abandi bari bari kumwe n'aba bagabo 2 ngo bakaba babashije gukizwa n'amaguru bakirukanka, dore ko ubundi ngo abantu bageraga kuri 5. amakuru rero avuga ko aba ngo barashwe na wazarendo ziherereye muri uyu mujyi wa Uvira. aba ngo bakaba barashwe n'ubundi bivugwa yuko ngo ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe cyangwa se ibyitso. ibintu rero bikaba byongeye gutuma abaturage bongera kugira ubwoba bwinshi. ibi kandi bikaba byongeye gutuma abaturage bakomeza kugenda bagira pressure iteye ubwoba, cyangwa se iri ku rwego rwo hejuru.
muri uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bibi kandi by'urugomo n'ibikorwa bijyanye no kwibasira abaturage b'inzirakarengane harimo kubambura ibyabo kubica babahohotera ndetse nabo bagenda bakorera ibikorwa abyica rubozo abitwaje cyangwa se babageretseho izina cyangwa se umwambaro wo kubita ngo na nimaneko cyangwa se ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Tuvuye muri uyu mujyi wa Uvira ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Goma tugaruke ku bijyanye n'umukwabo w'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'umukwabo wabaye ku munsi w'ejo. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Goma aravuga ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo inzego z'umutekano z'abarwanyi ba M23 zakoze umukwabo ukomeye cyane wasize hafashwe abatari bake bakekwaho guteza umutekano muke mu mujyi wa Goma. Abafashwe biganjemo insoresore bakaba barafatiwe mu gace ka Mabanga ni mu majyepfo ya komine Karisimbi. Ni ku nshuro ya gatandatu abarwanyi ba M23 bakoze umukwabo muri komine iri mu zikunze kugaragaramo ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bw'abitwaje intwaro. Amakuru avuga ko mu masaha y'isa 11 z'igitondo ku munsi w'ejo aribwo n'ubundi imikwabo yatangiye ikaba rero ngo yarageze mu masaha yo ku gicamunsi. Abarwanyi ba M23 rero ngo ku isa 11 za mu gitondo nibwo bari bageze muri Mabanga bashobora n'ubundi gukora imikwabo mu bantu bose bo mu mazu n'ubundi bakaba barabatunguye dore ko babahereye mu gitondo mbere yo kugira ngo abajye ku kazi bakabanza rero bakabasaka. Abo rero ngo bagiye basanga nta byangombwa aba baturage bose ngo barafashwe barangije bajyanwa kuri stade d'Orinite. Bageze rero ngo hagenzurwa niba bafite ibyangombwa cyangwa niba ntabyo bafite. Nyuma y'iri genzura rero amakuru avuga ko ngo abatari bake bahise batabwa muri yombi nubwo ngo umubare wabo nyawo utari wamenyekana. Abatawe muri yombi rero bakekwaho kugirana imikoranire n'ingabo za leta ya Congo FARDC umutwe wa FDLR n'abandi barwanyi barimo na Wazalendo. Amakuru kandi avuga ko iyi operasiyo yarasiwemo abasore babiri ngo bashatse kwiruka bararaswa rero barakomereka. Kuva M23 yafata Goma mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka w'2025 uyu mujyi wa Goma wakunze kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ahanini bitewe n'intwaro ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zagiye zihatanga. Ubwo hari izo bahatanze hari izo bahataye ubwo batsindwaga bagahunga. Izi rero zikaba zose ngo zirimo gukoreshwa n'abaturage mu rwego rwo guhungabanya umutekano. Bikekwa kandi ko hari bamwe mu bahoze barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakihishe muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Amakuru avuga ko imikwabo y'abarwanyi ba M23 yagiye ikorerwa muri uriya mujyi no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo yayifashije byibura abantu barenga 80 bakekwaho kuba ibyitso by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa hakagenda hasobanuka ibyabo.
reka twerekeze muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikaze hagati y'Abazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yongeye kuba, ikaba ari imirwano ikomeye, ikaba ari imirwano yongeye kubura ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye tugiye kubabwira. Ikaba kandi bivugwa ko ari imirwano n'uyu munsi yongeye kuramuka, ndetse amakuru akavuga yuko ku munsi w'ejo harasiwe umukoroneri witwa Hangi Miujiza. Muri teritwari ya Masisi, imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 n'Abazalendo yongeye kuzamura urwego rwo hejuru. Akaba ari imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe y'Abazalendo n'abarwanyi ba M23. Ni mu gace ka Karembe muri teritwari ya Masisi, muri groupement ya Bashari Mokoto, aho intambara y'amajwi y'imbunda ziremereye yongeye kumvikana. Iyi mirwano yaturutse ku gitero cya Wazalendo n'undi bateye baturutse mu duce twa Kisimba na Siza na Hembe, aho n'ubundi bafashwaga n'abarwanyi ba FDLR. Bikaba rero bivuga yuko ngo ibirindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC ku musozi wa Mushari ngo ari byo byabaye intandaro y'iyi ntambara ikomeye yabereye aha muri ibi bice. Amakuru rero yizewe yatangazwa n'ababikurikiranira hafi ku bijyanye n'imirwano yabereye aha, baravuga yuko ngo witwa Koroneli Hangi Miujiza wari umwe mu bayobozi bakomeye ba Wazalendo muri ibi bice yahasize ubuzima arashwe muri iyi mirwano. Uyu yayoboraga batayo ya 6 yitwa Hibu, ni mutwe wa KRS, ni mbere yuko yinjira mu itsinda rya CMC VDP rigize ihuriro ry'Abazalendo. Yari amaze icyumweru kimwe gusa ahinduye uruhande. Uyu Koroneli Hangi yari umusirikare w'impinduramatwara wagerageje guhuza imbaraga za Wazalendo, ariko amaherezo agwa ku rugamba rutagira umurongo uhamye wa politike. Ni ibintu rero abatangaza aya makuru bavuga yuko byamaze kugenda biba impamo. Nubwo General Major Sultan Makenga, umwe mu bayobozi ba Mamako, no kuvuga umwe mu bayobozi w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo M23, aherutse gutanga ubutumwa bw'amahoro ku baturage ba Kivu ya ruguru, ntabwo ituze riraboneka mu baturage batuye mu duce twegeranye naho iyi mirwano irimo kubera. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ibintu rwose bikomeje kugenda bikomera cyane. Reka rero n'ubundi twerekeze muri iyi nkuru ivuga yuko n'ubundi abarwanyi ba M23 ngo bashobora kwisanga mu kaga gakomeye cyane. Abarwanyi cyangwa se umutwe wa M23 ushobora kujya mu kaga. Ibi ni ukubera iki? Inyandiko iri mu gitabo cy'inyandiko za Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga Congressional Records, irimo icyifuzo cy'ivugururwa ry'itegeko ryagejejweho na Senateri Rich kuri projet de loi S-2196 rigamije guha uburenganzira bwo gukoresha ingengo y'imari y'umwaka w'2026 mu bikorwa bya gisirikare, inyubako za gisirikare n'ibikorwa bya Minisiteri y'Ingufu. Iyi nyandiko rero bimwe mu byo ivuga harimo ibi bikurikira: ngo icyifuzo cyo gushyira mu rwego rw'imitwe y'iterabwoba M23 na RSF
ese y'imagana 3623 ivuga ko senateri Richi yashyikirije kongere icyifuzo cy'inyongera no kuvuga amendment icyagombaga kongerwa ku itegeko esi 2296 giye kugena amafaranga akoreshwa mu bikorwa bya gisirikare mu mwaka wa 2026. Iki cyifuzo cyategetswe ko kibanza kuguma ku meza, bisobanura ko kitarafatwaho umwanzuro. Iki cyifuzo rero kigira kiti: ingingo ya 12 isesengura ku mitwe yitwaje intwaro yo muri Afurika 23 na RSF kugira ngo harebwe niba bashyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mpuzamahanga. Muri rusange umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Secretary of State muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bufatanye n'umunyamabanga w'igihugu ushinzwe imari no kuvuga Secretary of the Treasury ndetse na Ministry w'ubutabera Attorney General bagomba gukora isesengura ku bijyanye n'imitwe ikurikira kugira ngo barebe niba yujuje ibisabwa ngo yitwe imitwe y'iterabwoba mpuzamahanga hakurikijwe ingingo ya 219 y'itegeko ry'ubwenegihugu na bimukira no kwa Immigration and Nationality Act. Uyu mutwe wa 23 rero ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawo rero kaba washyizwe mu majwi ndetse n'undi witwa Rapid Support Force ukorera muri Sudan. Raporo rero dore ibyo isaba. Iyi raporo isaba ko ngo bitarenze iminsi 90 nyuma y'ishyirwaho y'iri tegeko umunyamabanga wa leta agomba kugeza ku nteko ishinga amategeko raporo y'ibanga no kuvuga classified report igaragaza ibyavuye muri iryo sesengura. Ibisobanuro by'inteko ishinga amategeko rero ngo bifite ububasha bukomeye ngo ni mu gihe ikiri tegeko n'ubundi ngo iyi nteko ishobora n'ubundi kuzagira imyanzuro ikomeye, aho rero ngo komite ishinzwe ububanyi n'amahanga n'iy'ubutabera n'iy'ubutasi ngo zizashyirwaho kugira ngo zikurikirane ibijyanye n'iki kibazo. Mu gihe rero abarwanyi ba 23 ndetse n'ura mutwe wundi baramuka bashyizwe ku mitwe yo ku rwego mpuzamahanga, byaba bikomeye cyane kubera yuko ubwo leta zunze ubumwe za Amerika ishobora kuba yakwinjira mu bijyanye no gutangira guhiga abarwanyi bo muri uyu mutwe. Ibintu rero byaba birimo kugenda bishyira mu kaga abarwanyi ba 23. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu tubabwire yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntivuga rumwe n'abarwanyi ba 23 ku yicwa ry'umunyamakuru witwa Fiston Wironja wiciwe muri uyu mujyi wa Bukavu. Fiston Wironja Amazambi wari umunyamakuru yiciwe i Bukavu ni mu gace kagenzurwa n'abarwanyi ba 23. Ikinyamakuru cyitwa Ropotansier cyatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu ni ku munsi w'ejo bundi kuwa mbere tariki 5 Kanama muri uyu mwaka aribwo abantu basanze umurambo w'uyu munyamakuru yamye hasi yavuye amaraso menshi kandi aziritse ikiziriko mu ijosi. Ibi narabibabwiye twabigarutseho muri iyi nkuru, bamwe bakavuga yuko rero ngo yaba yari yahuye, abandi bakavuga yuko yaba yarishwe, ndetse ubwo twagarukaga ku bijyanye n'iyi nkuru twababwiye yuko n'ubundi ngo bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane, aho societe civile yasabye ko hakorwa iperereza rikomeye ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera.
itangazo ryasohowe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamagana yicwa y'uyu munyamakuru witwa Fiston Wironja. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwamaganye ubwo bwicanye bwakorewe uyu munyamakuru mu gihe cyafashwe n'umutwe witwaje intwaro aho ngo yiciwe, akaba ari mu bice n'ubundi ngo bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abanyamakuru rero ngo bakaba babangamirwa mu gukora akazi kabo ka buri munsi. Amakuru atangwa n'ababonye uyu murambo bavuga ko ngo yishwe nyuma yo gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rw'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa avuga ko yamagana ubu bwicanyi ariko akabushyira ku batifuza ko igice abagenzura kigira amahoro. Nitangazo abamaze gushyira ahagaragara nabo, akaba ari itangazo rero ryashyizweho umukono na Patrick Busu Bwangwi Nshombo. Ni itangazo ryaturutse mu biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Akaba ari itangazo ryashyizweho umukono ni ku munsi w'ejo bundi tariki 5 zo ku kwezi kwa 8 muri uyu mwaka 2025. Ni itangazo ryasohowe na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23, rikaba ryamagana rero yicwa y'uyu munyamakuru witwa Fiston Wironja. Umuryango w'uyu munyamakuru na bagenzi be basaba umutwe wa M23 na Alliance Fleuve Congo gukora iperereza bakagaragaza abishe uyu munyamakuru. Umunyamakuru Fiston Wironja Mazambi apfuye afite imyaka 30. Bikaba bivugwa ko ngo yishwe yabanje gushimutwa mu masaha ya saa 12 z'umugoroba, akaba yaratwawe n'abantu batamenyekanye akuwe mu gace ka Muramba kwa Muganza, ni muri quartier Nguba, atwawe n'umukomando w'umusirikare utaramenyekanye. Uyu munyamakuru rero abamutoraguye ku muhanda bakavuga ko ngo bamujyanye ku bitaro bya Bukavu ameze nabi kubera ibikomere yari afite, ko ngo ari byari byinshi, ikaba ariko ngo ari byo byaje kumuhitana. Ibintu bibabaje cyane, ni ibintu kandi biteye agahinda. Mw'abantu mwe, ibijyanye n'abanyamakuru, ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Afurika rimwe na rimwe bikomeza kugenda bigorana. Reka ibingibi nyine ubwo tubiharire abakora iperereza, hanyuma twebwe icyo twavuga no kuvuga ngo Imana yakire uwayo kandi mutuze aheza. Reka dukomeze n'aya makuru rero, mbabwira yuko turimo kugenda tunagana ku musozo. Tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusaba abaturage bazo kudahirahira binjira mu bihugu bigera kuri 21 birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu bihugu 21 byo hirya no hino ku isi mu rwego rwo kwirinda ibyago bashobora guhura nabyo. Ibi bihugu bikaba birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ibikorwa byayo bya diplomasi mu mahanga yagaragaje ko yashyize ibi bihugu ku rwego rwa 4 mu bijyanye n'ingendo. Bikaba bivugwa rero ko ngo aha hari umutekano mukeya.
ibyo bihugu rero byashyizwe nko mu cyo twavuga ko ari akato bisabwa kwirindwa n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Afghanistan, Belarusi, Burkina Faso, Burma, Repubulika ya Centrafrica ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu kandi bikabamo igihugu cya Haiti, Irani, Iraq, Libane, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Syria, Ukraine, Venezuela na Yemen. Amerika yamenyesheje abaturage bayo ko kubakumira muri biriya bihugu bishingiye ku kuba ibintu bitifashe neza, ikindi kandi ngo ikaba ifite ubushobozi buke bwo kubatabara mu gihe baba bahuriyemo n'ibibazo. Ngayo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yasabye abaturage kwirinda gukorera ingendo muri biriya bihugu mu gihe hafi ya byose bimaze igihe birimo intambara. Ngibyo rero ngayo amakuru twagarukagaho muri aya amasaha. Mwese nizere ko rero akomeza kugenda banogera. Reka mbare kure mujye mu kazi uyu munsi, mugire akazi keza bagafite, n'abandi bagiye guhaha mu bundi buryo namwe muhaye muronke, ariko abagiye mu bikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi n'ibindi bikorwa bigayitse, mwese tujye tubabwira ngo mujye munigaya. Mwese rero mwirirweho, mugire umunsi mwiza, Imana yibarinde.